malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cari Sunda. Hari ini lagi ada acara 12 mulut lagi di tempat padepokan Paguyuban dan Norwenda. Tempatnya Kang Cara. Suasananya seperti ini. Belum mulai acaranya, guys. Kita lagi ngobrol, lagi ngopi-ngopi dulu, guys. Acaranya malam. Lagi ngadu bako dan nonton, guys. Tak guru abdi menyarinya ganteng keneh yuk pas Arjuna. Ya Paguyuban dan Norwenda. Suasana di Saung, acara 12 mulut. Ini kreator nama ya, guys. Ini yang punya kawasan Cidahu. Nanti kita lanjut. Ini baru pukul setengahnya. Acara Maulid Nabi. Semoga berkah. Cara Sunda jalan-jalan ya. Ini lagi ngopi-ngopi. Belum mulai acaranya. Jagoan Mandar ya. يا عروس الخافقين يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. من رعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين عودك الصاف المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا ربي صل على
Acara awal ngecer mata ya. Ngurus kalian lo renang dia. Ujungnya tujuh. Supaya cekas nage matana. Karena lawena cekas. Kadang sok rabun lebih kang. Iya. Iya incan deh nya. Wih, carerik jelema. Ya, acara sudah mulai. Ngecer mata. Gara lempang tah. Tah, kreator kita. Abang Ucok. Kecer matanya. Baik nyomot sebaliknya. Yuk, jagoan Cidahu yuk. Pernah jadi kemudik. Hati malah kerja. Masuk. Mau mata. Perih cenah guys, perih. Bisa